Oglasio se sin Halida Bešlića Dino, slomljen nakon smrti majke. Obratio se prijateljima. Dobijem nad 1000 poruka. Objavio je emotivnu poruku i fotografije sa roditeljima nakon smrti majke. Halidov menadžer Nedin potvrdio je vest o Seidinom smrti i rekao je da je Tino trenutno u veoma lošem stanju. Opkružen je s prijateljima. Dino Bešlić za manje od godinu dana ostao je i bez oca i bez majke, a 1000 Halidove poštovalaca, prijatelja i kolega pruža mu podršku u ovim teškim trenucima. Nakon smrti majke Seide, Dino se oglasio ponovo na svom Instagramu, kako bi zahvalio svima koji su bili uz njega. Dino je na društvenim mrežama objasnio da ne može svakome da odgovori na poruke. Obzirom da dobijem nad 1000 poruke, ne mogu svima odgovoriti pojedinačno. Hvala vam svima. Amin, napisao je on. On je prethodno objavio fotografiju sa roditeljima.